sljedeći i dobrodošli u Super Potjeru. A sada ovako, kako predstaviti sljedeću natjecateljicu? Možda ovako. Mjesto polaska Breznički Hum, mjesto dolaska Zagreb. Preciznije mjesto dolaska Studio Hrvatske radiotelevizije. Želja pobijediti svih 5 lovaca, njeno ime Danijela. Danijela, dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Ide. Danijela, dobro je. Je. To ste vi. To sam ja. Recognition je tu. Ko je platio od lovaca ili možda lovkinja? Mislim, ona mi je naplatila. Ona vam je naplatila? Je. Gdje već? Na ploči? Ne, u završnoj ploči. U završnoj. Blizu nešto ili? 8 sekundi joj je ostalo. Je li to ona emisija, to ste mi spomenuli tamo dok smo razgovarali prije, je li to ona emisija s njenim tabletićima? Da. Što je bilo s tabletićima? Izgubila sam ih. Ispričavam se gospođi koja mi ih je poslala. Ne zaslužujem nove. Osim ako... Ali sad nam treba 5. Čime se vi bavite? Radim kao voditelj prodavaone. Dobro. Iz Brezničkog Huma sam, imam 47 godina. Imam 3 djece, 3 unuka. Muž iz prvog braka ima 2 djece, pa ja onda to sve računam da je to sve moje i da su ti unuci moji. Pa je. Pa tako onda je. Tak se hvalim svim. I onda ja dođem k vama i uzmemo taj bus. Da odemo negdje. Možemo, slažem se s tim. Dobro. Super mi je kod vas. Radite kao voditelj, što ste rekli? U prodavaoni. Prodavaoni. A novci s kojima ste bili zadovoljni, 10.000 i s njimi ste počastili ekipu. Da, nešto onako. Janjac, odojak ili neke takvoga. Pa zato... Znate kakav je Dejan s kućnim ljubimcima? Čula sam, da. A onda, dakle, moramo nešto malo i za nas, ne? Okej. Ja bih htio biti u toj ekipi koju ćete častiti. Može. Sad vi me stavite... Mogu i oni biti, ako budu nježni. Znači, otpada svi. Nemojte Možemo tako. krenuti? Možemo probati. Dobro. Krećemo sa Super Potjerom. Sretno. Hvala. Sad ono najbitnije. Da. I tu polako, molim vas. Tko je osvojio Oskara za ulogu slijepog umirovljenog časnika koji izvrsno pleše tango? Već znate. Pretpostavljam. Dobro. Dobro je. Već smo na dobro je. Al Pacino pod A, pod B Robert De Niro i pod C Joe Pesci. To je Al Pacino. A film je? Mir i žene. I to sve upakiramo u 500 €. Sad možemo dalje. Novo pitanje. Kojem je kontinentu otok Cipar fizički najbliži? A. Europi, B. Aziji, C. Africi. B. Aziji. Azija je? Točno. Sada pitamo Krešu. On bi vam rekao točno koliko od koga čega, ali pustimo to. Ne budemo za one koji žele zaboravili onda znati dok više, nek mu je se za jave. ono sjeverno da je najviše dok je govorio za Europu. To je baš super ostalo zapisano. Je, ostalo je, da. Sreća tog digitalnog doba, tako da sve ove naše gluposti koje izgovorimo idu u vječnost. Idemo dalje, po novih 500. U koju skupinu lovačkih pasa svrstavamo dalmatinskoga psa? A. U ptičare, B. U goniče, C. U krvosljednike. Ne znam stvarno šta bi to odgovorila, ali reći ću A. Brzi ste. Mislim. Pa da. Znaš ili ne znaš? Ma idemo. Bitno da je prvo gotovo. Tako je. Ptičari nisu. Dobro. Gore je galerija. Mi smo se tipovali na ptičare, Krešo Isto. i ja. Krešo i vi ptičari, Morana. Ne, ptičari su manji. Ja bi na goniče išla. Sven. Šta je ono bilo? Da, ovo što piše bi ja. Dobro, i Dejan. Najiskrenije ću vam reći, razmišljao sam o nečem drugom vezano za danas popodne, uopće vas nisam slušao. Uopće ne znam koje je bilo pitanje, evo, kunem se. B je točan odgovor. Ne, a stvarno, ne. Razmislite što ćete ponuditi. Biće zanimljive Dejanove ponude svakako.
Kako je bilo ono, kad dođete u potjeru, adrenalina ima, Ima. kako ste mi rekli za njih gore, kad vidim ovaj profesor, ovaj Je. ono, još su povišeni, a mi Strašno. ovako mali. Mali, ispod njih. Da, ali ih je hlađe skinuti. A dobro, budemo Na vidjeli. vašem satu 60 sekundi, na satu lovaca 60 sekundi, možete igrati protiv 2, 3, 4 ili 5 lovaca, a ako želite igrati za dosad osvojeni iznos, igrate protiv 2 lovaca, oni su Morana i Krešo. Morana. Ja mislim da bi sada bolje bilo imati 3 unučića nego 3 unuka u ovoj situaciji. Evo prilike za osvetu, iskoristite. 30 sekundi. Čovjek kad nas sluša, svašta bi pomislio. Šta mi radimo u slobodno vrijeme? Ja samo čitam o tome. Da. Ako želite igrati protiv 3 lovaca, 3. lovac je Mladen. Pa ja se pozivam na ono da je rekla da ako budu blagi, barem u ponudi ću biti blag. Dižem samo za 2 sekunde Odlično. i dižem iznos na 5.000 eura. Izvrsno. Naš čovjek. Naš. Ako želite igrati protiv 4 lovaca, 4. lovac je Sven. Moja blaga narav ne dopušta mi da pređem preko 40 sekundi. Sjajno. Dakle, ostajemo na 39. A novčeka? A novčeka 10.000. A da Dejana pustimo da odmara? Pa Dejan bude odmarao, što mi je najviše žao od svega, to definitivno. Jel, od uvijek gledam potjeru i najviše volim dok je on lovac. No, O, sad ste gotovi. Ali Dejane, eto. razvalite s ponudom sad. Možda se predomisli. Ne bum, sigurno. I ako želite igrati protiv Dejana, Pa baš sam htio reći, ja nekako nemam osjećaj da ću ja igrat, pa malo sam i rezigniran oko davanja ove ponude, ali tako ste mi lijepo razgalili srce, tako da hvala vam na ovim nježnim riječima. Moram reći da imate dobar ukus. Hvala. 20.000 eura, 49 sekundi. Dejane, mislim da vi odmarate. Da. A ništa, bumo probali na 4. Ok, Dejane. Navijam za nju. Hvala. Znamo. Dođite ovdje. Budemo skupa odgovarali. Daniela, to je taj trenutak u kojem ćemo saznati možete li u super potjeri pobijediti Svena, Mladena, Moranu i Krešu. Prvo pitanje čitam vama, nakon toga lovcima, ko ostane bez vremena, izgubio je. Ekipa gore. Daniela, na vaš znak. Da može. Vrijeme. Sad. Koje su životinje Lumi i Piri koje je Finski zoološki vrt 2024. vratio Kini? Panda. Točno. Lovci, u čuvenom stripu Maus koje životinje predstavljaju naciste? mačke. Točno. Daniela, milosrđe u ratu jedan je od slogana koje humanitarne organizacije? UNICEF. Crveni križ. Koji je filmski lik bio na mjestu suvozačice kad se Louise autom zaletela preko litice? Telma. Točno. Lovci, koji je književni lik zadavio i Blofelda i Goldfingera? James Bond. Točno. Daniela, u kojem se zaljevu dogodio izljev nafte iz bušotine Deepwater Horizon? Meksičkom. Točno. Lovci, kojem je sovjetskom redatelju Lars von Trier posvetio film Antikrist? Eisenstein. Tarkovskom. Koji je predsjednik proglašen mrtvim u bolnici Parkland u Dallasu? Kennedy. Točno. Daniela, koji španjolski ples ime dijeli s kratkim ženskim prslukom? Bolero. Točno. Lovci, po kojem je gradu nazvano jezero uz koje leži grad Lozana? Ženevi. Točno. Daniela, koji je najzapadniji hrvatski nacionalni park? Kopački rit. Brijuni. Koji se član Beatlesa oženio s američkom fotografkinjom Lindom Eastman? Paul McCartney. Točno. Lovci, koga je Buster Douglas nokautirao usprkos šansama kao gledacima manjima od 3%? Točno. Daniela, u kojem je romanu Gerald O'Hara vlasnik plantaže Tara? Zameo ih vjetar. Točno! Tarkovskog bi rekla za sekundu. Da zašto nisi. nisi? A kao... Premostio si me.
Osek. Da. Jo. Puno dobrih vijesti. Da, Pobjeda. pobjeda. 4 pala. Je, 10.000 zaradili. da. Ja sam u ekipi koju častite. Naravno i oni isto. Dobro, super. I Dejan obavezno. Obavezno. No, bez njega. Koliko je srca poslo. Da, mislim. Imam osjećaj da se u vama toliko toga nakupilo i kad je završilo da je sve izletilo, ali uopće niste djelovali tako. Vrlo smireno slušate, ok, dogodi se pogreška, idete dalje, dogodi se pogreška, idete dalje. Evo Dejane, vi ste gledali to iz mraka. Pa evo, bit ću vam iskren, puno bih ranije odgovorio Jamesa Bonda i znao bi Tarkovskog, ali mi unatoč tome nije žao što sam bio vani, jer ću rađe da to nije odgovoreno ili da je sporije odgovoreno i da je Danijela osvojila novce. Navio sam za vas iz sveg srca i tako mi je drago da ste uzeli lovu i da ste nabili i razbili ove skupinu mithova. Nećemo štediti komplimente Danijeli, tako da će svi akteri ovoga susreta progovoriti. Sven, Ma gledajte, mi smo tako dobri, nježni, krasni. hoće da na cugu. Može, Sviđa mi se. Ne samo da ispunjavamo želje vama, nego čak i Dejana toliko volimo da i njemu ispunjavamo želje. Da. Sjajno. Morana. 1-1, to je 1:1. fair. I da parafraziram Mao Tse-tunga, nek se vrti 1000 janjaca. Krešo. Pa evo, ja sam se nekako nadao da će mi, kad je Dejan ispod, da ćemo možda mi ostali doći u priliku nešto odgovoriti. Mladen je došao u priliku nešto odgovoriti. Znači, Mladen je fulao, uopće nisam čula ko je fulao. Vi ste, velim, upravo to. Čak i ti odgovori koje ste dali pogrešni vas nisu zbunili, imali ste svoju igru, uopće niste razmišljali o nama. To je to. Majko, pjevaj moju pjesmu. Bako, bako, zašto imaš toliko puno novca? Mislim, lako je sad okriviti Mladena. Teoretski, oni koji se ne jave nemaju što za reći. Da. Možda ni oni nisu baš sigurni kako bi prošli. Tako da, Mladene, evo, vaša čast. Ja sam samo htio osigurati besplatan obrok za Dejana, jer stalno kuka da je gladan. Dragi lovci, hvala vam, ali veliko hvala i velike čestitke idu Danijela vama. Hvala. Blago vašem društvu, imaju prekrasnu prijateljicu, prekrasnu suradnicu, a mi se nadamo, ako ne ništa, barem fotografija kako slavite vašu pobjedu. Hvala. Hvala. Razvalila vas je ko beba zvečku. U studiju Hrvatske radiotelevizije nalaze se natjecatelji iz cijele Hrvatske i svi oni žele pobijediti lovce. Među njima je i natjecatelj iz Zagreba. Njegovo ime je Luka Keller. Dobro večer, Joško. Dobro večer, Luka. Kako ste? Odlično. Dobro. Treme, adrenalina, ne manjka? Pa mislim da je u dobrom balansu. U balansu je? Da. Onda ste na pravom mjestu da razvalite večeras. Hvala. Čime se bavite? Pa radim u dentalnoj industriji, u jednoj hrvatskoj laboratoriju. Ali vi niste... Ja sam pravnik. Aha, dobro. A što radite onda u dentalnoj industriji? Tužite ovi koji previše zijevaju. Pa bavim se kadrovskim poslovima. Aha, dobro, human resources, i pa još ovo, pa nekim ono. drugim stvarima. No, ali moje znanje njemačkog dolazi do koristi. Dobro, lijepo. Što ćemo s novcima? S novcima, Ako ih osvojite. ne znam, otići kod mesara. Kako pravnik ima onaj prvi obrambeni mehanizam kad ga pitaš za novce? S novcima, ja? Ne. Vi meni da, ja vama ne. Pa mislim da će se kupiti neki mali auto i otići kod mesara kupiti jedno. Mali auto je kod mesara Kod direkt. mesara malo junetine, janetine i tako da. Dobro je ovo. I treba mi novo pojačalo za gitaru. Da, to Novo isto. pojačalo za gitaru, mali auto i veliki mesar. Pa da, tak nešto. Može, krećemo sa super potjerom. Sretno. Hvala. Ključno pitanje, gdje je u 2024. održano 6 nacionalnih referenduma, 3 manje od godišnjeg prosjeka? A u Švicarskoj, B u Mađarskoj i C u Sloveniji. Pa ovako,
Očekivao sam kad sam čuo pitanje da bi se mogle pojaviti Francuska ili Švicarska u odgovorima. Švicarska se pojavila, pa evo da skratimo, a Švicarska. Mislim, Može. Skraćujemo. Amblematska je po Švicarska je točna. konfederacija, konsenzus i tako dalje. Za svaku Da, stvar da, na referendum. Idemo dalje. Koji je lučki grad osnovan 1859. godine? A. Port of Spain. B. Port Sudan. C. Port Said. Sad bi to trebalo dovesti U kontekst. Pa da, trebali bi to prvo staviti u vrijeme, dobro, vrijeme je tu, ali povezati s povijesnim događajima i povezati sa prostorom. Ako se ne varam, Port of Spain bi trebao biti negdje na Karibima, Port Sudan bi trebao biti u Sudanu, Port Said u Africi. Sad, zašto bi bio osnovan 1859. Što od toga troje bi se najkasnije osnivalo i zašto? Dejanu se brk smije, jer nekako kao da očekuje da ćete povezati to, bilo što od ovoga, ali neki odgovor morate dati. Ok. Sad. Port of Spain, a. A njega ste tako nekako lijepo eliminirali na početku kada ste rekli, ma on nam je tamo negdje daleko, ne znam šta bi s njim, i onda ste tu počeli fino Dobro. vrtiti zašto Port Sudan, zašto Port Said, zašto, Dejane? A, mnogi su razlozi, ali sada stvarno nisu ni važni. Krešo? Pa Suezki kanal je te godine otvoren, Da, Port šalim Said je na se. ulasku u Suezki kanal. I Pa time mis- smo došli do tačnog odgovora. Mislim da je glavni problem što Luka nije znao smjestiti Port Said u točnu državu, nego je rekao Afrika. Pa činilo mi se gore sjever Afrika. I nije još možda malo Egipat, razmišljao. Da je došao do Egipta, povezao bi se sa Onda bi Suezkim bio, kanalom. da, onda bi se otključalo. i Ovako ovo je bila neka lokacija negdje u Africi, ne znam što s njom. Tako da fali još jedan, dobro ste počeli, još jedan kotačić, malo je falilo da to... koji otključava ovu cijelu Da. onda problematiku. Da, točno tako. Međutim, imamo mi novaca za izazvati lovce. dobro. Pa da. Pa bože, pa. Zamislite da, Zato smo tu. Zamislite da je ovo bilo prvo pitanje. Sad bismo se razgovarali, ja bi tu plakao, lovci bi rekli šta da radimo i bili biste minutu s nama. Ovako garantiramo dobro. barem 10-ak. Lovci, razmislite o ponudama. Sve je to puno jednostavnije nego kad sudjelujete. Što na televiziji, što... Pa lakše od doma. Malo. Da. Doma je sve super. 60 sekundi na vašem satu. Na satu lovaca također 60 sekundi. Možete igrati protiv dvoje, troje, četvero ili petero lovaca. Ako želite igrati za dosad osvojeni iznos, a to se nekako, mislim da to nije cilj. Igrate protiv ovih dvoje lovaca. Ili dvojice. Sven i Dejan. Dejane? 32 sekunde. Dobro. Može. Dobro. Ako želite igrati protiv troje lovaca ili trojice, treći lovac, lovkinja, ipak lovac, Mladen. Vrijeme dižem za 5 sekundi i u petero stručujem iznos na 2500. Dobro. Može. Ako želite igrati protiv četvero lovaca, četvrti lovac je Krešo. Luka, znam da ovo znanje nije, odnosno ovaj rezultat nije pokazatelj vašeg znanja, tako da mislim da će i ova ponuda morat ići u igru. 7500 je ono što nudim, 43 sekunde. To je okej. Pa dobro. Nije sada da analiziram, ali nekako mi se čini da uvijek prođu bolje ovi natjecatelji s ovim ponudama, barem u sekundaži, koji dođu s manjim iznosom pred vas. Morana, Pa Luka je stari pap vizaš, ja se nadam da će proraditi u njemu taj nerv i da će se baciti na sve nas jer može dobiti 15.000 eura, uspjeli. A sekunde, to je onaj broj koji meni kažu, ma nemoguće da ti imaš toliko godina, 25, ne, 48. Ček, stvarno, 48 godina. Šuti. Izgledaš starije. Pa evo, drago mi je da ih sve vidim na okupu i uživo.
Hvala na izdašnim ponudama. I moja dilema je u stvari između 3 lovca i 4 lovca. Sa današnjim izdanjem to mislim da ne bi bio blizu fight sa 5 da bih izgubio. Morana nam je... Morana, ispričavam se. Sad. Hoćemo li se mi oprostiti od Kreše? Pa Krešu najduže znam i najbolje, tako da će mi taj rastanak biti još bolniji. Ili njemu isto mašemo? Da, igrat ću za 3 lovca. Hvala. Opa! Evo da. Krešo, Morana... Dobro. Nisam očekivao. Luka, uskoro ćemo saznati. Nakon što ste upoznali i vidjeli svih 5 lovaca, možete li u Super Potjeri pobijediti Mladena, Svena i Dejana? Luka, prvo pitanja čitam vama, nakon toga lovcima. Ko ostane bez vremena, taj je izgubio. Sve pravne osnove su tu da možemo krenuti. Ekipa gore spremna? Luka, na vaš znak. Može. Vrijeme. Sad. Koji lik na početku otimača izgubljenog kovčega bježi od zakotrljenog kamena? Indiana Jones. Točno. Lovci, hitac iz Krstarice Aurore označio je početak napada na koji dvorac? Dejan. Zimski. Točno. Luka, sirup kojeg drveta mora imati između 66% i 69% šećera za kanadsku A klasu? Jabuka. Javora, koji je zapadno-njemački kancelar i Nobelovac, autor knjige Politika mira u Europi? Willy Brandt. Točno. Lovci, u kojem filmu Tim Robbins kao Andy pusti operu na... Shawshank Redemption. Točno. Luka, prema Marksu i Englesu, niti jedan prorok ne može uspjeti bez kojih dlaka na licu? Bez brade. Točno. Lovci, kamen iz rozete govori o svećenicima koji podržavaju vladara iz koje dinastije? Dejan. Ptolomejevića. Točno. Luka, za koje su novine crtali ubijeni karikaturisti? Kabi, Šarb i Honoré? Charlie Hebdo. Točno. Lovci, koji Tolstojev roman prati sudbinu 5 aristokratskih obitelji u doba Napoleona? Mladen. Bratimir. Točno. Luka, koji filmski plaćeni ubojica ima biljku bez korijena kao Leon. simbol svog života? Točno. Lovci, kojeg je polaznika večernje škole utjelovio Ahmed Abdel Rahim? Sven. Antimon. Točno. Luka, ču, češ, če, čemo, čete, če. Oblici su prezenta kojeg pomoćnog glagola? Biti. Htjeti. Koji je bubnjar Razre napisao autobiografiju Sve bio je ritam? Koji bubnjar. Dalje. Boris Lajner. Koji je fakultet završio pripovjedač romana Krležina na rubu pameti? Pravo. Točno. Lovci, godine 2021. Kralj Harald V. svečano otvara muzej posvećen... Šta si toliko čekao na Zimski dvorac? Jer sam krenuo goniti Ermitaž pa sam skužio da to nije točan odgovor. Kad se javio živsna sekunda. A zašto mene primilo? Pa tebe primilo. Sorry. Zašto? Pa pobjeda. Gleda se pobjeda, ovo je sve igra. Što se to gore uzburkalo, Krešo? Pa ne, bilo mi je čudno da Dejan potrošio toliko za Zimski dvorac, samo sam to htio, Mislim, ne znam da li bi imalo neku ulogu, ali... Kad bi svi mi pridavali pažnju i brinuli se oko toga što je Kreši čudno u životu, mislim da bi imali puno posla. Luka, ako se ne varam, vi ste ponudili samo jedan pogrešan odgovor, maksimalno 2, ali mislim da čak samo jedan. Ja mislim da je bio Javorov sirup Da. i Lajner, ako se ne varam. Ok. Da. Još prije Lajnera je bilo nešto. Dobro, to je to. kasnije kad se zarolalo to, ali dok niste ispali Tako iz je, igre, da. psihološki... Čučeš će. 3. Ajde, brate, Pa dobro, I mislim da ste se malo podcijenili, da ste možda mogli malo ići to jače, ali znam da je dole teško biti, znam da je to velik pritisak, tako da nije za vas osuđivat, nego vam je lijepo za čestitat, tako da čestitam. Hvala. Sven? Ma, znate što sam ja mislio? Dakle, svi kažu uvijek kao, pa doma mi je lakše, ja iz fotelje to riješim. Možda da stavim neki kauč ovdje pa da ljudi odgovaraju. Možda je tako bilo lakše. Nije loše. Dobro, to ćemo odmah sad producentu. Kauč. Dalje, imate još nešto? To je to. To je to. Hladna pića, mini bar. Gore, imate sve? Kako tko voli, ali znam da svi kažu ja doma na kauču riješim 8 u minuti, a ovdje ne.
A već ako donosite kauč, onda i kameru. Kauč bez kamere. Jao. Da snimamo sve te dobre kas- performanse. Aha, Mislim, mislio sam na... Joško, mogu ja samo? imam nešto. Recite, Mladen. Pa taj kauč bi meni trebao za psihoterapiju. Ne, između ovaj ove vam ne dvojice. treba, ovaj na koji Dejan misli vam ne treba, vjerujte mi. Ne, ovo je za psihoterapiju. Meni je drago da sam sa Svenom igrao, jer njega jedinog osobno ne poznam. A Mladen je kao i u Potjerim Lucky Charm moj na HRT-u. Malo su mi misle odlutale, zamišljam Mladena kako prilazi casting kauču. a možda da zovu hrvatski Pierre Woodman. A u stvari... Luka, Evo, redu. kad ste završili, kad ste pobjedili, Da. bili ste mi nezadovoljni čak u jednom trenutku. Prvo ste izreagirali kako treba, kao Da, pobjednika. Onda da. ste se okrenuli prema meni kao, sorry, pa... Pa da što nisam išao na 4 lovca, evo da. Ovo je sve igra, ovo je zabava i tako je treba tretirati. Eto, hvala vam puno. Hvala Apsolutno. lovcima i hvala ovoj krasnoj Ma evo publici. ga, Evo, Luka, hvala vama. Poštovanje, hvala. Vidimo se. Ali jako mali iznos. Ma da, može pješice do mesara. Črnilovec ima predstavnika koji želi pobijediti lovce. Njegovo ime je Dominik Pozderac. Poštovanje. Dobro večer. Dobra večer. Črnilovec za sve koji ne znaju je gdje. Pokraj Jastrebarskog ili ti Jaske. Dobro. O čime se vi bavite? Što ste završili? Pa evo ga, po struci sam sveučilišni magistar prava, friško zaposlen, Odlično, čestitam. hvala. Radim u struci, da ne bi bilo. Da, osim toga, evo ga, volim provoditi vrijeme na otvorenom, posebno evo volim trčanje. Evo, došao sam na kviz, nekad sam se intenzivnije bavio kvizovima, ali nekako malo me i pustilo, ali i spontano ne nalazim više toliko vremena. To je jasno. Došli ste na jedan veliki studio koji ovako može biti slobodno neka veća dvorana na otvorenom. Bavit ćete se kvizom, trčat ćete, malo vi za njima, malo oni za vama. Biće tu svega, bit će ludilo u svakom slučaju, ali za kraju kad pobjedite dobijete neke novce. I onda s tim novcima napravite što? Pa evo ga, moja ideja je bila da bi to bilo jedno putovanje na Novi Zeland s ekipom. Koliko novaca? Ne, pardon, koliko, ništa. Koliko ljudi vodite? Išlo bi nas 4. Ma dobro, to su ove 3-4, protiv 3-4. Ovisi o ponudama. I ovisi o vašem ABC-u. Pa da, Pa ali krenu- onda ponude će ovisiti o mom ABC-u. Ponude će ovisiti o vašem... Da, zakompliciralo se. Malo. Ajmo to odkomplicirati. Samo prerežemo i krećemo Može. sa super potjerom. Sretno, evo prvog pitanja Hvala. i ključnog pitanja. Koji je milijarder izjavio Trump bi bez mene izgubio na izborima? A. Jeff Bezos. C. Warren Buffett. B. Warren Buffett, ne znam što koji mi je vrag, stalno B i C miješam. I C. Elon Musk. Pa evo ga, znamo da Elon Musk podržava Trumpa, tako da je moj odgovor C. Podržavao je. A Da. onda su se odljubili jedan od drugoga. Onda je Trump zaboravio da mu je ovaj dao 200 i nešto milijuna. Onda se Elon Musk sjetio da svi ti koji su glasili za Trumpa baš i nisu dobro napravili. Onda je Trump rekao da on je luzer, da sve s čime se on bavi nije okej. Onda je Elon njemu svašta nešto rekao. I tako su se njih dvojica na kraju rastali. Pa da, evo, to je malo duža priča. Da, Elon Musk je... Točno. Sven, vi ste aktivni u izborima kad su izbori u Nisam Hrvatskoj. više. Ne, Niste nisam više. više. Ali Ne, dobro, ne, iskustvo ne. neko imate. Ma imam, da, ali htio sam reći to što sve što ste sad rekli zvuči kao Krešo i Dejan prije epizode. Dobro. Evo novog pitanja. Koji je najpopularniji momčadski sport u Venezueli? A. Bejsbol. B. Američki nogomet. C. Košarka. Pa to bi bio pod A baseball. Nemam baš puno za reći, evo, to nekako znam. Dobro, vrlo ste jasni. Bejsbol. Točno. Idemo mi po novih 500. Orwell je
1984. napisao pod utjecajem romana Željezna peta, Vrli novi svijet i romana A. Mi, B. Vi i C. Oni. Ja ću priznat da ja ovo ne znam. I ja ću pokušat sa odgovorom pod C. Oni. Nije to baš gore naišlo na odobravanje. Oni, dakle, nisu. Mi. Evo ga, mi. Mi je, kao što kaže Valerija, točan odgovor. Da. Mi je, Pa mi je jedan od najpoznatijih distopijskih romana u povijesti, uvijek se tu navodi uz dakle, Vrli novi svijet 1984. kao vrhunac tog nekakvog, uvjetno rečeno, književnog žanra, ruski autor Evgenij Zamjatin. 1000 imamo, što je dovoljno za ono što ste najavili za ponude. Biće dobre. Uskoro će sve biti jasno, na vašem satu 60 sekundi, na satu lovaca 60 sekundi. Možete igrati protiv 2, 3, 4 ili 5 lovaca. Ako želite igrati protiv 2 lovaca, oni su Morana i Krešo. Krešo? Evo, Dominik, svojedobno smo imali natjecatelja koji se nadmeće sa svojom sestrom u rezultatima kviznim, vi se sa svojim bratom ne nadmećete, jel? Pa mislim da nemam šanse. Ali vi ste se odvažili ovamo doći, on još nije. Tako je da, istina. evo, tu vam definitivno taj iskorak ide na ruku. Sa ovim iznosom koji ste ovdje donijeli možda možete do Dohe doći. Recimo, 35 sekundi tražimo. Pa dobro, barem u sekundaži od preostalih lovaca očekujem nešto blaži iskorak. Ako želite igrati protiv 3 lovaca, 3 lovac je Dejan. Pa ja bih također pohvalio samo činjenicu da ste tu, jer ja znam vašu situaciju. Dominik je naime mlađi brat Domagoja Pozderca, kojeg moram pohvaliti kao jednog od, ako ne, možda i najboljeg hrvatskog kvizaša, iako nije javnost toliko upoznata s njim. Tako da uopće se baviti ikakvom kvizom uz takvog jednog brata je već podvig koji sam zaslužuje hrabrost. Svaka čast. U tom smislu neću mijenjati sekundažu, a novce dižem na 5000 eura. Onda je ovih 35 sekundi na Buraza išlo. Kao Pa respekt. moguće. Dobro. Moguće. A zašto, dobro, to ćemo kasnije. Zašto nam brat ne dolazi onda? Pa ne znam, ali evo sad kad toliko spominju brata, ima jedna zanimljiva činjenica, to je da sam ja prije odigrao kviz nego on. Da. Znači, zapravo je brat počeo. Brat U njegovoj sjeni. šlepa se. To vam, s obzirom da je on bolji od vas, ne ide na ruku. Jasno, ali ono, fun ali je fact. fora. Da. A ako želite igrati protiv 4 lovaca, 4 lovac je Sven. Pa ja ću prije svega reći da vrlo rado idem u Jasku na kvizove, tamo uvijek sjajno, i mislim da i ostatak ekipe je često tamo, tako da vratite se malo kvizovima. A što se tiče igre, mislim moramo malo igrati, pa evo 10.000 eura nudim, a za to tražim 43 sekunde. A dobro, zavara nas to kad su dvije ponude sa istom sekundažom, onda očekujemo da će se to nekako tako blago razvijati i dalje. Međutim, 17 sekundi prednosti je ozbiljna prednost još uvijek na vašoj strani, Dominik. A ako želite igrati i protiv Mladena? Pa evo, ja ću se priključiti prozivkama vašeg brata Domagoja, s kojim sam imao čast i zadovoljstvo igrati i ekipno i u paru na proljetnom kviznom vikendu u Požegi. I ne znam zašto se više ne prijavljuje. A s vama imam nažalost neugodno iskustvo u potjeri, pa ću vidjeti hoćete li mi dati revanš za moj onak dosta loš nastup tada. 48 sekundi, ali i 20.000 eura. Dugo brata, recimo, nismo spominjali, Da. je li bio neki savjet od brata kada ste krenuli ovdje? Rekao mi je, samo nemoj fulat prvo pitanje. Na koje je mislio? Na ono za 500 eura. Pa dobro. Da. Tako da, evo, ja sam ga poslušao uspješno. Pa evo ga, ja sam se tu došao malo igrati.
Ja ću uzeti svih 5, pa što... Bravo. Zeznuto jer je on dobar. On je jako dobar. Vidjet ćemo. A znate šta? Jako mi se sviđa vaša odluka. Ozbiljno. Imate me na mojoj strani. Može. Ne znam kako ću to izvest, da navijam za vas, ali daću sve od sebe. Dominik, uskoro ćemo saznati, možete li u Super Potjeri pobijediti svih 5 lovaca? Prvo pitanje čita mama, nakon toga lovcima, ko ostane bez vremena, izgubio je. Ekipa gore, Ma samo ako možete njemu malo sporije čitat. Ako nije problem. dogovorit ćemo se. Dominik, na vaš znak. Može. Vrijeme. Sad. U kojoj pustinji pripovjedač upozna malog princa? Sahara. Točno. Lovci, koji razred kralježnjaka prenosi pelud ornitofilnih biljaka? Ptice. Točno. Dominik, Papa Franjo pripadao je kojem katoličkom redu? Isusovci. Točno. Lovci, 7 muškaraca u Kingstonu izvela su neuspješan atentat na kojeg glazbenika? Marley. Točno. Dominik, Hanshoku Make i Shido, 2 su vrste kazni u kojem olimpijskom borilačkom sportu? Judo. Točno. Lovci, El Gigante, nadimak je najveće kamene glave na kojem otoku? Uskršnje. Točno. Dominik, u hrvatskoj inačici koje kviza druga najveća nagrada iznosi oko 45% najveće? Milijunaš. Ko želi biti Točno. milijunaš? Lovci, kako se u romanu Harper Lee zove odvjetnik Toma Robinsona? Edgar Finch. Točno. Dominik, kako se u Nietzscheovoj filozofiji naziva čovjek koji živi iznad dobra i zla? Ibermensch. Točno. Lovci, koja je otočna država jedina u Africi u kojoj je hinduizam najzastupljenija religija? Mauricius. Točno. Dominik, koja je dinastija nazvana po švicarskom dvorcu čije ime znači Jastrebov dvorac? Habsburg. Točno. Lovci, Mark Rutte je glavni tajnik koje organizacije? NATO. Točno. Dominik, nakon rata za čiju su baštinu Britancima pripali Gibraltar i Menorka? Španjolsku. Točno. Lovci, na poznatoj fotografiji Muhammed Ali izpružio je šaku prema kojoj liverpoolskoj četvorci? Beatles. Točno. Dominik, članovi kojeg doma Američkog kongresa imaju mandat od 6 godina? Gornjeg. Točno. Lovci, koji je protagonist video igara ime dobio po japanskom izrazu Paku Taberu? Pac-Man. Točno. Dominik, koji je vrh sa slovom i brojkom u imenu George K2. Bell prozvao? Točno. Lovci, tko je bio i prethodnik i nasljednik Clementa Atleya na mjestu britanskog premijera? Hvala. Čekaj, mi smo bez greške bili, je tako? A? Bez greške smo bili. I on isto. Kaj se deru? Domi. Jel se ovaj dio snima? Sve se snima. Sve se snima, Dominik. Naravno, uvijek navijamo za natjecatelje, nema kviza bez natjecatelja i lovci koliko god odrađuju svoj zadatak gore u ulozi ljudi koji su stvarno superiorni i to pokazuju i statistike i broj pobjeda i svega, uvijek će rado priznati nekome da je bolji. Ja sam pak imao tu neku intimnu potrebu da pobjedite. Toliko smo pričali o vašem bratu. Da sad sve te priče više ne drže vodu. Ne. Vi ste svoju Super Potjeru odradili. Sad je njemu bačena rukavica u lice, ne baš tako, ali bismo ga stvarno voljeli vidjeti ovdje. Dejane. Pa ovako, moram odmah reći strašna psihologija s vaše strane u smislu mentalne snage. Znači, mi smo isto namjerno malo jasno opteretili ovo pričom o vašem bratu kako bi vam nabili neki pritisak, znajući da ste vi vrlo, vrlo sposoban igrač. Mislim, znamo se, nećemo se lagati. Ali vi ste to sve uspjeli laganini odhrvat, biti staloženi, niste dali ni jednu grešku, dakle 100% učinak. Iznimno hrabra odluka za dakle, cijelu petorku lovaca, znači jedan od najboljih nastupa od kad Super Potjera postoji, apsolutno svaka čast. Hvala.
Sličnog sam dojma, potpisujem sve, pogotovo ovo posljednje što ste rekli. Krešo? Ja bih samo htio napomenuti, znači, početna prednost je bila 12 sekundi, završna je 13 sekundi, znači ne samo to da nije izgubio, nego još i povećao prednost. Mogu reći definitivno da od današnjeg dana Domagoj Pozderac je brat Dominika Pozderca. Bravo, odlično. Bravo, Krešo. Morana? A što dodati? Realno mislim da smo odlično odigrali, a vi ste nas pobjedili. To sve govori. Ništa više nećemo dodati, nego ćemo malo još uživati u Dominikovom društvu. Dominik, lijepi osjećaj pobijediti u Super Potri, a nema ljepšega kada pobjedite svih 5 lovaca. Pa baš tako. Da. Pozdravite brata. Može. Kući, kada uđete u vašu zajedničku neku prostoriju gdje ćete svi biti, vi podignite ramena, glavu, sjednite, a neka piće donesu i neka čestitaju pobjedniku. Hvala vam. Hvala vama. U studiju Hrvatske radiotelevizije nalazi se i dama iz Bjelovara i želi zazvati lovce. Njeno ime je Gabriela Kelemen. Gabriela, dobro večer. Dobro večer. Streli smo se ispred šminke. Jesmo. Isto izgledate. Prije i poslije. To znači da ste prirodno Hvala. lijepi. Sada ovako, kod vas mi se najviše sviđa vaša ambicija, ali do ambicije ćemo doći prvo da nam kažete čime se vi bavite, sve ono što bi trebali saznati o vama, čisto da vidimo kad se pojave neka pitanja kako vi hodate, pogotovo u područjima koja su vaša. Zovem se Gabriela, rođena sam u Bjelovaru, ali već dugo godina živim u Zagrebu. Po struci, a i zanimanju sam nastavnica njemačkog i francuskog jezika, 2 srednje škole. Slobodno vrijeme volim neko? čitati knjige, volim šetati po prirodi, volim pratiti potjeru. Pa to je to. A I onda najdraži smo- lovac? Najdraži lovac? To možda otkrijem nakon. Onaj koji je fuo. Strpljen, spašen. Sada ovako. U vašoj prijavi kaže, za to ćete morati dati svih 5 točnih odgovora, da bih 40.000 da odem na skijanje. Ja bi to prepravio malo. Da odem na sva skijališta koja znate Da. s tim novcima. Dobro. Koliko vi slobodnog vremena imate? Pa uvijek je premalo slobodnog vremena. Dobro. Ajmo mi krenemo sa Super Potrebno da vidimo gdje će nas to odvesti. Može? Može. Sretno. Hvala. Evo ključnog prvog pitanja. Koju njemačku pjesmu potpisuje TBF? A. Morgen, B. Zimmerfrei i C. Alles gut. Moram priznat da nisam najveći ljubitelj TBF-a, ali reći ćemo Morgen. I prvo ja sam jako veliki ljubitelj TBF-a. Žao mi je. Možda i ja postanem. Teško. Pa nakon onog teško, da. Dobro. Takve se stvari događaju u životu. Morgen nije točno. Pa pogotovo Bjelovar, Garešnica, Ivo Robić, Mr. Morgan. Da. Nekako mi je i zbog toga malo žao. A dobro. Šta se može? Da. Alles gut. Ništa vam neću ovaj dan pokvariti. Mislim da ćemo napisati dopis i peticiju našem uredništvu da svim ljudima koji su možda posrnuli na prvom pitanju se omogući neki drugi nastup. Jer obično kažu za Super Potrebu jednom i nikad više. Ali ja bi A to ovdje nisam napravio jednu znala. iznimku. Da. Ja bi ovdje, sad još gore, niste znali. Ja bi ovdje napravio iznimku, tu ćete svi potpisati da se nekada ti ljudi vrate. Hvala vam. Gabriela! Hvala. Hvala i vama. Doviđenja. Što baš je cinka ovo. Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne Super Potre.